Yasuya ni wo Kumasi Tafu Club 600. Yejuma from Monday to Monday. Anopa nonson. Ejo go fe nyumre lumnifa. Dr. Amuzu Herbal Clinic Mawuji Hiwachalo. Eba mema hwe mudia Dr. Amuzu ye na Africa he nyina yaji ya tums. Oba ya fe hono mu a ye sanyare wa bebre. Na yare wa ye ya Ghana fo aji ya tuma atrin Africa he nyina ye. Mema hu yade na esa. Enti bema bi a o temi a de kan so over weak erection no. Bema no sori a emunye dene. Odi ko banasi ya na adwo. De esa kono early ejaculation. Se uni oba ko impasse wa enche no ho asane wo. Obu a na bema se bi afon aikituwa bi. Obi de so atwe akom na enam enyini nti prostate abesuyew. Ebe obi ehweme wanya prostate wakoye process surgery. Ye free honom. Menne ni bema na mpeja biom. Uwo low sperm count. Wo sperm se bi ni mukura. Ni nyina oba Dr. Amuzu ebe buawo. Yasuya ni wo Kumasi Tafu Club 600. Yejuma from Monday to Monday. Anopa nonson. Ejo go fe nyumre lumnifa. Dr. Amuzu Herbal Clinic Mawuji Hiwachalo. Eba mema hwe mudia Dr. Amuzu ye na Africa he nyina yaji ya tums. Oba ya fe hono mu a ye sanyare wa bebre. Na yare wa ye ya Ghana fo aji ya tuma atrin Africa he nyina ye. Mema hu yade na esa. Enti bema bi a o temi a de kan so over weak erection no. Bema no sori a emunye dene. Odi ko banasi ya na adwo. De esa kono early ejaculation. Se uni oba ko impasse wa enche no ho asane wo. Obu a na bema se bi afon aikituwa bi. Obi de so atwe akom na enam enyini nti prostate abesuyew. Ebe obi ehweme wanya prostate wakoye process surgery. Ye free honom. Menne ni bema na mpeja biom. Uwo low sperm count. Wo sperm se bi ni mukura. Ni nyina oba Dr. Amuzu ebe buawo. Yasuya ni wo Kumasi Tafu Club 600. Yejuma from Monday to Monday. Anopa nonson. Ejo go fe nyumre lumnifa. Dr. Amuzu Herbal Clinic Mawuji Hiwachalo. Eba mema hwe mudia Dr. Amuzu ye na Africa he nyina yaji ya tums. Oba ya fe hono mu a ye sanyare wa bebre. Na yare wa ye ya Ghana fo aji ya tuma atrin Africa he nyina ye. Mema hu yade na esa. Enti bema bi a o temi a de kan so over weak erection no. Bema no sori a emunye dene. Odi ko banasi ya na adwo. De esa kono early ejaculation. Se uni oba ko impasse wa enche no ho asane wo. Obu a na bema se bi afon aikituwa bi. Obi de so atwe akom na enam enyini nti prostate abesuyew. Ebe obi ehweme wanya prostate wakoye process surgery. Ye free honom. Menne ni bema na mpeja biom. Uwo low sperm count. Wo sperm se bi ni mukura. Ni nyina oba Dr. Amuzu ebe buawo. Yasuya ni wo Kumasi Tafu Club 600. Yejuma from Monday to Monday. Anopa nonson. Ejo go fe nyumre lumnifa. Dr. Amuzu Herbal Clinic Mawuji Hiwachalo. Eba mema hwe mudia Dr. Amuzu ye na Africa he nyina yaji ya tums. Oba ya fe hono mu a ye sanyare wa bebre. Na yare wa ye ya Ghana fo aji ya tuma atrin Africa he nyina ye. Mema hu yade na esa. Enti bema bi a o temi a de kan so over weak erection no. Bema no sori a emunye dene. Odi ko banasi ya na adwo. De esa kono early ejaculation. Se uni oba ko impasse wa enche no ho asane wo. Obu a na bema se bi afon aikituwa bi. Obi de so atwe akom na enam enyini nti prostate abesuyew. Ebe obi ehweme wanya prostate wakoye process surgery. Ye free honom. Menne ni bema na mpeja biom. Uwo low sperm count. Wo sperm se bi ni mukura. Ni nyina oba Dr. Amuzu ebe buawo. Yasuya ni wo Kumasi Tafu Club 600. Yejuma from Monday to Monday. Anopa nonson. Ejo go fe nyumre lumnifa. Dr. Amuzu Herbal Clinic Mawuji Hiwachalo. Eba mema hwe mudia Dr. Amuzu ye na Africa he nyina yaji ya tums. Oba ya fe hono mu a ye sanyare wa bebre. Na yare wa ye ya Ghana fo aji ya tuma atrin Africa he nyina ye. Mema hu yade na esa. Enti bema bi a o temi a de kan so over weak erection no. Bema no sori a emunye dene. Odi ko banasi ya na adwo. De esa kono early ejaculation.
se uni oba ko impaso a enche no ho asane wo obu a na be ma se bi afon aiketuwa bi obi de so atwe akom na enam enyini nti prosit abehwe ebe obi ehweme wanya prosit wakoye process adwiri ye free honom menne ne be ma na mpeja biom wo low sperm count wo sperm se bi ni mukura ni nyina oba Dr. Amuzu ebe buawo yaso ye ne wo Kumasi Tafu Club 600 ye juma from Monday to Monday anopa nonson ye jogo fe nyumre lumnifa Dr. Amuzu Herbal Clinic Mawuji Hiochalo eba mema hwe mudia Dr. Amuzu ye na Africa he nyina yaji ya tumsi oba ya fe hono a ye sanyare wa bebre ne yare wa ye ya Ghana fo aji ya tuma atrin Africa he nyina ye mema hu yade na esa enti bema bi a o temi a de kan so owo weak erection no bema no sori a emunye dene odi ko banase ya na adwo de esa ko no early ejaculation se uni oba ko impaso a enche no ho asane wo obu a na bema se bi afon aiketuwa bi obi de so atwe akom na enam enyini nti prosit abehwe ebe obi ehweme wanya prosit wakoye process adwiri ye free honom menne ne bema na mpeja biom wo low sperm count wo sperm se bi ni mukura ni nyina oba Dr. Amuzu ebe buawo yaso ye ne wo Kumasi Tafu Club 600 ye juma from Monday to Monday anopa nonson ye jogo fe nyumre lumnifa Dr. Amuzu Herbal Clinic Mawuji Hiochalo eba mema hwe mudia Dr. Amuzu ye na Africa he nyina yaji ya tumsi oba ya fe hono a ye sanyare wa bebre ne yare wa ye ya Ghana fo aji ya tuma atrin Africa he nyina ye mema hu yade na esa enti bema bi a o temi a de kan so owo weak erection no bema no sori a emunye dene odi ko banase ya na adwo de esa ko no early ejaculation se uni oba ko impaso a enche no ho asane wo obu a na bema se bi afon aiketuwa bi obi de so atwe akom na enam enyini nti prosit abehwe ebe obi ehweme wanya prosit wakoye process adwiri ye free honom menne ne bema na mpeja biom wo low sperm count wo sperm se bi ni mukura ni nyina oba Dr. Amuzu ebe buawo yaso ye ne wo Kumasi Tafu Club 600 ye juma from Monday to Monday anopa nonson ye jogo fe nyumre lumnifa Dr. Amuzu Herbal Clinic Mawuji Hiochalo ye bema obi biara kwaba sonko idea ba Kumawu TV a esan enso eye home TV wa ni se Kumawu TV de da ne den nyina ne pa na ye wo edemamo abrani abrebia we eye the maiden edition of Wotwedie Mu Te Sen Wotwedie nim no etese meka Wotwedie nim a sound bebre wo masoma na meboa ena Wotwedie nim na ye ba bechechim eye oba ne mema ena ye mu etwedie mu nsem enene ye ba bechechwe enkomo afa Wotwedie mu no etesen emu adin emu amre Wotwedie no to ne sen wo ye ba ma wo fie odwendwen ho ene pa me yiri kwan be so pa na mesifa to twede amana pemo be ya mana ye ne de ene Dr. Amuzu mu wa ha omunyina ebecheche mo mo nkwan a twede no kwase ne oba ne be ma edi twa esitie eno na ne me na pamfo ye ba becheche nkon so ne so ma me say program we adult only abofra bia ni won ti so wo ba na o to nche na we kai mesro won eti kono nkoda we mpanyufo ene ne ye ba betena se awarefo ene mpna chenfo kwan a wo befa so ene wo partner awumanse wo dem ama wo partner na mu se yes me ne be ma bi ne da kwan a wo befa so akrokro ba wo mpem eno nkomo na ne me ne mapamfo ye ba bedi ene me was Sylvester Japan a o ye actor ewa ha ono nso so bagua achechire mu ama wo so ye be ma so wo ba beto a show ba so relaxing on prepare ko pe enton show ba so also nya botre massage oba na de bibia tutu ba bi eda na oba no say yes be ma na ebe me ene oye actor idi obabua inu wa pensen mu ama ya ma ye hu kwan ya be ma obefa so ato twede ama na pem oba na sanso so na nana hema ya sewa echampon nana hema papa bi ahofegia ono so wa ha oba be cheche oba kwan ya obefa so ma be ma ni aka ho kwan ya obefa so ma ukunu no ompia bonten kofa side check and then was a side check ya do so unim di oba ne de no awonte
onya abotre ma no bie o digest bibie ama ne feel it très bien e wo mpem intene na na hema nso wa ha ono so bebo ya cheche twedie mu se ne obedi oba yie obedi ni yie ama na tenka yie ama oba beba bi okro ne oba da no homma ne homma no oba na tietie mu ye dede ba ene ma pamfo wa ha na me yankasa queen AJ Hipsy mi gina ha ide na chese wo se twedie mu nsem no ebe ko yie kama pa wana wa so masne e ma me di dwumedie ebre Dr. Amuzu Herbal and Spiritual Center the Penny's Dr. Papa no and also ya say no be mu ni fidiem ha obe chechire wo mo se be ma so go 2 minutes a mistake e wo so to ho ase na kwache na pemo ba ni sa enso so na Jiabin Herbal mixture for enso so ya sene ye pa mo na boaye e me di dwumedie fefefe we e pro me a me gina ha ide ma mo me di nkra be ho ni pakro me di ene queen AJ Hipsy ba ko pe Hipsy papa pana and then me na me be di dwumedie mu chia me ye ntwe ye ho ye nkwaje aboafo nkrato ye ba ye do twedie mu nsem no ebe so eba mema hwemu dia Dr. Amuzu ye na Africa ha nyina yaji ya atum oba ya fe ho no mu a ye sanyare wa bebre na yare wa ye ya Ghana fo aji ya atum atre Africa ha nyina ye mema hu yade na esa enti bema bi a o temi a de kan so owo weak erection no bema no sori a emunye dene odi ko banase ya na adwo de esa ko no early ejaculation se uni oba ko impaso a enche no ho asane wo obu a na bema se bi afon aikituwa bi obi de so atwe akom na enam enyini nti prostate abesuye ebe obi ehweme wanya prostate wakoye process agri ye free honom menne ne bema na mpeja biom owo low sperm count wo sperm se bi ni mukura ni nyina oba Dr. Amuzu ebe buawo ya so ya ni wo Kumasi Tafu Club 600 yejuma from Monday to Monday anopa nonson ejongo fe nyumre lumnifa Dr. Amuzu Herbal Clinic mawuji hiochalo eba mema hwemu dia Dr. Amuzu ye na Africa ha nyina yaji ya atum oba ya fe ho no mu a ye sanyare wa bebre na yare wa ye ya Ghana fo aji ya atum atre Africa ha nyina ye mema hu yade na esa enti bema bi a o temi a de kan so owo weak erection no bema no sori a emunye dene odi ko banase ya na adwo de esa ko no early ejaculation se uni oba ko impaso a enche no ho asane wo obu a na bema se bi afon aikituwa bi obi de so atwe akom na enam enyini nti prostate abesuye ebe obi ehweme wanya prostate wakoye process agri ye free honom menne ne bema na mpeja biom owo low sperm count wo sperm se bi ni mukura ni nyina oba Dr. Amuzu ebe buawo ya so ya ni wo Kumasi Tafu Club 600 yejuma from Monday to Monday anopa nonson ejongo fe nyumre lumnifa Dr. Amuzu Herbal Clinic mawuji hiochalo eba mema hwemu dia Dr. Amuzu ye na Africa ha nyina yaji ya atum oba ya fe ho no mu a ye sanyare wa bebre na yare wa ye ya Ghana fo aji ya atum atre Africa ha nyina ye mema hu yade na esa enti bema bi a o temi a de kan so owo weak erection no bema no sori a emunye dene odi ko banase ya na adwo de esa ko no early ejaculation se uni oba ko impaso a enche no ho asane wo obu a na bema se bi afon aikituwa bi obi de so atwe akom na enam enyini nti prostate abesuye ebe obi ehweme wanya prostate wakoye process agri ye free honom menne ne bema na mpeja biom owo low sperm count wo sperm se bi ni mukura ni nyina oba Dr. Amuzu ebe buawo ya so ya ni wo Kumasi Tafu Club 600 yejuma from Monday to Monday anopa nonson ejongo fe nyumre lumnifa Dr. Amuzu Herbal Clinic mawuji hiochalo eba mema hwemu dia Dr. Amuzu ye na Africa ha nyina yaji ya atum oba ya fe ho no mu a ye sanyare wa bebre na yare wa ye ya Ghana fo aji ya atum ye be sign amo bibiara kwa bashronko idea bakumo TV esanso eye home TV and so wo fie na onya no home a yenya Kumawu TV ya nene ye ne mu edi juma live on Kumawu TV sanso so na obetimi ahwe jumedi nyina live e wo Facebook
Facebook no Kumawu TV GH. Oko YouTube nso a Kumawu TV. Baby abafebia Kumawu TV. Facebook enkwa na Kumawu TV GH. Kwa na ko video way na like na share ma afoforo nso so and be a part of this interesting conversation. Me say ene ampaya ebeja wo eba na me kai mo say one was so masne Dr. Amuzu Herbal and Spiritual Center oni Dubina Herbal for omo ene soya sne den fama ye di dwumadi ebro live on Kumawu TV ubetimi nso ebrebe ma ye be ma afrefo no kwan na mo nso ma frɛ na mo de mo adwentre abankomo ayedi ye papa's live bekan so on na nya adwen a na wa frɛ na nso de wa adwentre abana na ya sɛ wa papa bi enso wa ha no so be kasa it's the owo bia na wo jote eto o maye ye the phone lines na beto so na won so wa frɛ na do adwentre aba kama miri ene queen AJ Hips me nko papa's live on me mother cover shonko papa queen me mo cover shonko bakuba buti yeah it's what they kese na wo ye wo ye kese na wo ye fiska na ba he has said sanity o say enyini ko ye ni so are say entire dan den nya so wo ye kese a me say oh how be now so me to me no bi aka woni obi aka no bi aka woni obi aka mpa me sorry no pom bi ka say life am sika problem me hu bi da okay ye twa ye husima embra ye ba ye beto anko bo twetwe de so